tugire Kristo. Dawe wacu uri mu ijuru, izina ryawe nirininaje, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru dawe. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirininaje, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru dawe. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirininaze, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru dawe. Dawe, dawe, twegeranye mu bumwe bwawe, dawe, 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 twegeranye, twegeranye, twuzuze mu rukundo rwawe, dawe, dawe, twegeranye mu bumwe bwawe, dawe, dawe, twegeranye, twegeranye, twuzuze mu rukundo rwawe. Mukama turi imbere yawe twebwe abana bawe, Mukama turi imbere yawe twebwe basamuragwa b'ubwiza bwawe, Mukama turi imbere yawe twebwe ababohorewe mu maraso meranda ya Kristo yaviriye i Golgotha. Ni twebwe w'abana wahuriza kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bw'abakwizigiye. Muri twebwe harimo imfubyi ariko zifise wewe nk'uwo mubyeyi umutabazi. Muri twebwe harimo abapfakazi n'abapfakare ariko bafise wewe nk'Imana umurengezi. Muri twebwe harimo abakene ariko dufise wewe nk'Imana mushobora byose. Muri twebwe harimo abagowe, harimo abarushe ariko dufise Kristo karuhuro k'imitima yacu. Muri twebwe harimo ababyeyi, muri twebwe harimo ibibondo, muri twebwe harimo ababyaye n'abagishaka kubona ko barasana ko bakagira urubyaro. Muri twebwe harimo abayiriwe ariko n'abagowe barahari. Muri twebwe harimo abari mu bihe byo gutera impundu ariko n'abari mu gihe cyo kuboroga, gukoma induru kubera impamvu zitandukanye barahari. Mukama turaje imbere yawe kuri uyu mugoroba ngo tugushimire, turaje imbere yawe imbere yuko twinjira kuri igenekerezo rya 6 kwezi kwa 6. Mukama turashaka ko wigazira imitima yacu, Mukama turashaka ko hari isengesho rimwe amashimwe twozamura kugira ngo amashinga y'ubwoko bwose ashingurwe mu mishaha yacu, akugweho kandi burundu, ahonywe asitugwe, maze iki gicaniro wadusezeraniye cyo hagati ya 3 na 6 z'ijoro Mukama tukibyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo.
twe twazutse kumwe na Yesu Kristo, turondera ibyiza by'ijuru, hamwe Kristo agiye iburyo bwa Data, nitamize agatima kubwiza bw'ijuru, haleluya, niyaseruka we buzima bwacu, dutera impundu tumuhaye ego, tumushemeze tumwegene akogeza yadukoreye, nitamize agatima kubwiza bw'ijuru, haleluya, nitamize agatima kubwiza bw'ijuru, haleluya. Ni twebwe abana b'isezerano, turi mu isezerano ry'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu, turi mu isezerano ry'ugutabarwa na wewe Rudasumbwa, turi mu isezerano dushingiye kuri Yehova Ejibo, Imana y'ubushobozi, nicyo bisigura. Turi mu isezerano dushingiye kuri Yehova Adonai, Imana ikora ibyo ishaka, nicyo bisobanura. Mukama ubishatse wodutabara, Mukama ubishatse wodukura ku cyavu, Mukama ubishatse wodukura mu gisuzuguriro, Mukama ubishatse wodutera iteka ukaduteturura, Mukama ubishatse wohumanura ibihumanye biri muri twebwe. Mukama ubishatse wohumanura ibiri muri twebwe bihumanye. Mukama turi imbere yawe tubanje kwirukana umwuka uteza akajagari mu bwonko bwacu, turasa umwuka wo kujagara no kujagarara, turasa umwuka w'agahinda, turasa umwuka w'umubabaro ukabije. Turabizi ko twahemukiwe, turabizi ko twababajwe, turabizi ko twararajwe, turabizi ko twataburijwe convocation nabo tutari twiteze ko boduhangara bakatwima imbabazi. Turabizi ko umwasa nezerwa n'imibabaro. Dawudi yavuze neza ngo yaba ntari impanganye n'uwo twahurije ukuboko ku nkoko, ngo ngwino yobaye nkeye. Ariko Mwami Imana, impamvu tunezerewe cyane kuri iki gicaniro, impamvu duhimbawe cyane kuri iki gicaniro, turiko turava mu munsi twinjira mu wundi, ubwo n'ubuntu bwawe. Hari amasezerano utaradukura ko kukakigundanira, Mukama k'amarangamutima yacu, ubona umunezero wacu. Mukama waremye umuntu mw'ishusho yawe, n'ibiri kuri we ni wewe Mana wabiremye. Niyo mpamvu naho dushonje tuzi neza ko waremye umushishito, uremye n'ibizotuma umushishito utuza nturye benewe. Waremye umuntu mw'ishusho yawe, n'ibiri kuri we ni wewe Mana wabiremye. Mukama garagaza ko utunganye mu byo wadusezeraniye, utugirire ikigongwe kuko intege nke zacu zikomoka ku ivuka ryacu,
kandi turagomba kwikonekita n'ijuru. Iki gicaniro ducanye turashaka kwa kotsi kakivako, umubavu mota neza ukiriko, ko tsubirana n'ikiri ku mutima wawe, maze nawe ukaramvura kwa kuboko kwa kukuryo ukarabaryiza ubwoko bwawe. Amina. Waremye umuntu mw'ishusho yawe, nibiri kuri we, ni wewe Mana wabiremye. Mukama utugirira ikigongwe kuri ibyo byose twaterateranije mu marangamutima yacu tukabyakira kandi tutabigenewe. Adamu na Eva bamaze gucumura, bamaze kumena ibanga, ngo waravuze Adamu waroye he, ngo babaye bacumva uri kuraza bumva imirindi yawe, ngo baribona ubwambure bwabo, bagomba kwifukafuka batora amawe ngo bambare. Uba Imana y'imbyeyi, uba Imana umubyeyi, uba Imana rukundo, uba Imana nawe umuntu yohemuka wowe udahemuka. Urabona, urasobanukirwa ko inyamaswa bagiye kuba imfunguro yazo, uraheza uravuga atoya nimwambara ibyatsi musa nabyo kandi inyamaswa zizobarisha n'abandi bantu bazobarya. Bireke ukora igitangaza, ngomba ndirimbe. Twaracumuye turagushavuza, ngeyi yacu tugirire imbabazi. Impande y'ibyo watanze Yesu umwami wacu ngo adukishe ibicumuro. Impande y'ibyo watanze Kristu kinege cawe ngo adukishe imibabaro. Impande y'ibyo watanze Yesu umwami wanje ngo adukishe imibabaro. Ingo dutambe dutambire iyo Mana, ingo dutambe dushimire iyo Mana, yo yadukunze gushika uyu munsi. Ngo dutambe dushimire iyo mbyeyi, yo yadukunze gushika uyu munsi. Aleluya, amen. Ninahazwa Mukama, uninahazwe cyane. Mukama uhesagirwe kubwitekana, icyubahiro bwawe bigwanje mu buzima bwacu. Mukama ndakuninaje kuko iyo uninaje muri Kristo Yesu yatwitangiye tukagira imbabazi, duhabwa imigisha y'ubwoko bwose yagenewe abakuninaharisha amajambo n'imirimo. Uninazwe kubw'igikorwa cyose cyiza cyakoreye kuri iki gicaniro cha studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Ninazwa kubw'imirimo y'urukundo, ninazwa kubw'umutima wo kumva itegeko ryawe uri kurabata abana bawe. Mukama ndakuninaje kuko ukora nk'Imana. Niwumva ari uko tubanje gusemerera, niwumva ari uko tubanje gukoma induru, wumva kuko dupfukamye duciye bugufi twikonekise nawe tukamenya agaciro kawe n'ubutabazi bwawe. None kuri Imana iri hejuru ya byose turemera amahoro, turemera amahoro turemurire, turemera amahoro turemurure amahane, turemera amahoro uturemurure amahane, turemera ibyiza n'ibyishimo turemurure umubabaro n'agahinda. Ni twebwe n'abacu, ni ibyacu n'inshuti zacu. Ni wowe waduhaye kuroranirwa, ni wowe uduhaye kuramukanya n'uwo munsi mushaje. Turahoberanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kristo Yesu atubere supago, Kristo Yesu atubere kare, maze uwo munsi tuwunezererwemo. Uwo munsi ntituwimukemwo ngo tuve kuri iyi si. Oya, ibyiza byose nyaguhora ku ngoma uri kuragaba muri iyi weekend.
ibyiza byose uri kuragaba kuri uyu munsi wa gatandatu. Ewe wa magara meza nuze, ewe wa munezero nuze, ewe wa mubabaro nugende, ewe wa gahinda nugende, ewe wa bwiza nuze, ewe wa bwishimo nuze, ewe wa rubyaro nuze, ewe wa bukwe bwiza nuze, ewe wa musore nuze, ewe wa mwigeme nuze, ewe wa mafaranga nuze, ewe wa butunzi nuze. Mukama ugurura inzira z'umunezero w'imishaha yacu. Abababaye nibagira urweza, ntukakire imibabaro yawe ngo uyivange n'uyu mwanya mwiza wo kwishikanira Imana. Iri zamu ntirisanzwe, iri zamu rirahenze, iri zamu rirahebuje. Reka kwemera agacinyizo k'umwasi, reka kwemera igisuzuguro cy'umwasi. Ngwino dutanga icacumi cy'iri zamu. Mon cœur a survivre la sincérité, et je ne veux vivre que la vérité, que la vérité, et je reverrai la montagne où tu m'attends, Seigneur. Je reverrai la montagne là-haut de ta maison. Gens de toutes tes races, amis étrangers, venez, prenez place, il faut partager, il faut partager. Et je reverrai la montagne où tu m'attends, Seigneur. Je reverrai la montagne là-haut de ta maison. Mukama turi imbere yawe, Mukama turi imbere yawe, Mukama turi imbere yawe. Wewe uri umuraririzi w'ubuzima bwacu, wewe uri umurengezi w'ubuzima bwacu, wewe uri umubosi w'ubuzima bwacu, wewe uri umutangabugingo, wewe utwegereye gusumba uko impuzu zitwegereye, wewe ushima ko dusa nawe turi abanyabyaha, wewe utubabarira utaduharuriye, wewe wumva gusenga kwacu, wewe wavuze ngo mpamagarira. Ewe Zaburi 55. Babandi twagiriranira isezerano igihe bashikanira imbago, ntacyo twaguhaye kitavuye ku marangamutima, ntacyo twaguhaye kitavuye ku mutima utunganye, ntacyo twaguhaye kitavuye ku biganza bitonganutse. Mukama duha umugisha uzobukoze, akira ya migisha yawe y'ubwoko bwose, isangangura ibishama amajonjo byose bigomba kumira abana bawe, bigomba kumira urubyaro rwawe, bigomba kumira amasezerano yawe. Ndasengera abafite ubugwayi bwo mu mutwe mw'izina rya Yesu Kristo. Raba ukwitanga kw'abana bawe, raba bageze kuri uyu musozi uyu munsi, raba abahageresheje amarangamutima yawe, raba batwaturiye umugisha, raba basabye tubaturire umugisha. Iyo migisha yose yatuwe ndetse n'itaratugwa, iyo migisha yose wageneye guca kuri iki gicaniro mw'izina rya Yesu Kristo. Nakagira umutware w'ubuperesi, nakagira umurozi, nakagira umunyeshari, nakagira umunyenzigo, yotangira imigisha y'abana bawe. Yugurure, 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 yugurure. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, embura imfubyi n'abapfakazi berekeje amarangamutima yabo kuri iki gicaniro. Wembura abakomeye dufise, ubaha ubuzima bwiza, ubaha inyigisho bakeneye kugira ngo umugisha wabo ugire agaciro kandi basogongere ku bwiza bihabwa uwo wese yamaze gusogongera akamenya akamaro ko kubaho ukicicwe neza, wuzuye na Yesu Kristo neza.
Mukama imigisha yose twaturiwe ku uyu munsi kuri iki gicaniro nongeye nanje kuyigarukana kuri iki gicaniro. Ndasaga iyo migisha kujya imishwara ya Yesu Kristo, kujya imbabazi za Kristo za ku isi yose azaturiye Getsemani, azaturiye. Ndasaga imishwara y'imigisha ishwara igere ku mpande zine z'isi. Iyo migisha mu buseruko bw'isi yagere, iyo migisha mu bumanuko bw'isi yagere, iyo migisha mu burengero bw'isi yagere, iyo migisha mu buraruko bw'isi no hagati na hagati, iyo migisha igera ibwina mu byo dukora dusarura. Warandemyongi ruwawe gite nkundira ngushemeze, ni wewe manu ngejeje nga nkundira ngushemeze, kubw'imbabazi mfitiye nyinshi nkundira ngushemeze, kubw'ikigongwe ngirira Mana nkundira ngushemeze, kubw'urukundo nyereka kenshi nkundira ngushemeze. Mana yanje nzoguhaya ndakuyage, ntarindi shimwe noronka ngo ndagusubirize mu nkoko. Yesu Kristo umukunzi mwiza, umusabyi wa Veronika yarasenze isengesho rivunaguye ngo masengere iki gihugu cyawe, ngo masengere ubwoko bwawe. Avuze ngo Mukama ni wishushanye mu mutima wanje, icyo ushima bari cyo nshima, icyo wanga bari cyo nanga. Hari igikorwa akoze cyo kuguhanagura mu maso, uca wishushanya ku gitambara yaraguhanaguje. Yesu icyo utandukaniye ko natwe n'ibitangazo ukora, ariko icyo ngushimira ntiwigunganye ubumana, wagize umutima wagutse ndawugusabye uzawukoze. Warabwiye abigishwa bawe ngo icyo nahawe na data cyose narakibahaye. Wabwira ngo nimumara gututurwa ku bw'ijambo ryacu musosa abadati icyo mushaka cyose, niko Yohana 15 avuga umurongo w'indwi ngo azokiba. Waraduhaye ubutware bwo gutwarira muri twebwe tukaba ibihanga, bwo gutwarira muri wewe tukaba ibihangange, kuko muri twebwe haganje y'izina ryawe. Waremeye ko izina ryawe uri hejuru y'andi mazina yose, ko turyamamaza tukabohoka tugakira tugakorwa kw'ibyaha iminaniro n'ibisuzuguriro. Ngiki cyatumye ubuzima bwanje buhinduka, ngiki gituma mparanira kwitwa umukunzi wawe, nuko wankunze ntabibereye, nuko wasize ububasha bwawe muri jewe, nuko wasize ukuri kwawe muri jewe, nuko wasize ubutsinzi bwawe muri jewe, nuko wasize igikundiro cyawe muri jewe, nuko wasize ubudahangarwa bwawe muri jewe. Wirukanye akavuyo, wirukanye umubabaro, wirukanye agacinyizo, wirukanye ubukene, wirukanye agasuzuguriro. Ndaciye bugufi.
umwasancira icobo, Imana ikinyereka icazo, inyitaho nk'umuvyeyi yankunda, iyo Mana nzoyiririmba. Mukama ndaciye bugufi, Mukama ndaciye bugufi, Mukama ndaciye bugufi. Hezagira abana bawe, shira umugisha n'umugwiza mu biganza byabo, shira amahoro mu mitima no mu marangamutima yabo, shira ubudahangarwa mu ruhanga rwabo. Abagwayi nubakize, ababoshe nubabohora, abarushe nubaruhurire, abakene nubatungishe, abamadeni nubarihire, abari ku mfiro nubatabare. Amaraso ya Kristo natweze rwose, impuhwe z'Imana zitubeka ariko nyagora ku ngoma. Ntihakagire umwana wawe n'umwe uyu munsi yaduhesheje umugisha, abagutse amazi yo kunywa, abarabye aboro, abaguze agasukari ko ku mpimba, abaguze tutatwo ku bitaro, abataki kuryaryanya kimwe muri cumi. Sesangura uraba udushishiro twawe, uheze ushireko ikimenyetso cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu. Hembura abashonje bari muri twebwe, ubohora imigisha y'abana abo bari kuri iki gicaniro, abakobwa bacu bari kwererwa, winjize mu muhamagaro w'abasezeraniye isi itararemwa ku bwacu, abahungu bawe uko nyene, abapfunzwe bapfunguwe, ababoshwe babohowe, abarusha baruhuri, abagowe batungisha, abababaye ubanezereze. Ibisigaye ngusabye muri make nk'umusabye wawe, ariko ndasabye amaraso ya Kristo adutwikire, mu maziwe zitubere ubuhungiro, mu bwihishe bwawe abari batwihishe. Mutima wa mweranda azatuyobore kugira ntitugucumureko. Ndasengeye indota abana baja ku kirazira nziza, umwete, ubwenge, kandi ugwize ingabane yo kurotora indoto kugira ngo ubwoko bwawe ubumenye ikiri ku mutima wawe ubone guhezagirwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana. Ndavuguruje umuvumo, ndavuguruje imikorere y'abarozi, ndavuguruje igitero c'abapfumu, ndavuguruje amajambo mabi yatuwe kuri aba bana bawe, kandi ndasi inyamaswa zo kwinjira aho baherereye. Mukama rarira nk'uko wabyishimiye ukavyivugira, kandi Yesaya akabiduhanurira. Ko niko nizeye ko ijambo ryawe rigiye kumurikira ubuzima bwacu tugahigwa. Amina, 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 aleluya. Hagikuzo nyagasani, hagikuzo, hagikuzo nyagasani Yesu Kristo. Izi mpundu ni zawe Yesu, aya mashimwe na yawe Kristo. Kunda tukwamamaze ko watitangiye, ugatanga umubiri wawe kumwe n'amaraso yawe, uragahora usingiza iteka ryose, uragahora usingiza imyaka yose, uragahora ushimirwa imyaka yose.